маҳфили шеъру адаби тоҷикистону эрон ҳамоише ки бо доир гардидани худ дар шаҳри душанбе машҳуртарин чеҳраҳои шеъру адаб ва муҳаққиқону олимони саршиноси ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эронро гирди ҳам овард. дар расми кушодашавии ин чорабинии сатҳи баланди адабии роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон баргузории маҳфили пуршукӯҳи шеъру адабиро дар густариши робитаҳои фарҳангии давлати тоҷикистон ва эрон бисёр муҳиму арзишманд арзёбӣ намуданд. иброз гардид ки тоҷикистон ва эрон ду мамлакати ҳамзабону ҳамфарҳанг ва дорои пайвандиҳои таърихию мероси муштарак мебошанд. таъкид карда шуд ки фирдавсию рӯдакӣ, мир Саид Али Ҳамадониву Ҳофиз, Тӯсӣ ва Камоли Хуҷандӣ ва ҳамаи бузургони арсаи адаб аз миёни мо бархостаанд ва дар ҷаҳон дурахшидаанд. бо шарофати сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони ҷумҳурии исломии Эрон муносибатҳои дуҷонибаи кишварҳо дар ҳама самтҳо ба خصوص соҳаи адабу фарҳанг ба сатҳи сифатан нав баромадааст. بین ایران و تاجیکستان هیچ تفاوتی نمیبینم و احساس میکنم به وطن خودم آمدم. خیلی خوشحالم از این بابت. من فکر میکنم در روی این کره خاکی همین الانی که ما اینجا دور هم جمع شدیم، محافل و نشست ها و سمینار ها و جلسه های بیشماری داره برگزار میشه، اما بشر دچار خستگی و ملال هست از این جلسات و سمینار. شاید تنها جایی که این گونه نباشه و از در و دیوارش عشق و محبت موج بزنه و همه مشتاقانه نشستن و عاشقانه به یکدیگر نگاه میکنن و منتظرن که سخنان هم رو بشنون، جلسه باشه که امروز ما در کتابخانه ملی تاجیکستان عزیز در دوشنبه گرد هم آمدیم. چون واقعا ما دو پاره یک تنیم که هرگاه میایم به تاجیکستان یا عزیزان تاجیک میان به ایران، انگار این دو پاره تن همدیگر رو پیدا کردن. یعنی اگر سعدی فرمود که بنی آدم اعضای یک پیکرند، خب این به کل بشر ارتباط داره، اما در مورد ایران و تاجیکستان انگار که دو چشم هستن، دو چشم یک صورت هستن، انگار دو لب هستن. ما برای حفظ فرهنگ و سخن و ادب فارسی، ملت ایران و تاجیکستان حکم دو تا لب رو بازی میکنن که اگر یکی نباشه اون دیگری از کار خواهد افتاد. طبیعیه که از حضور در این مراسم و این سفر بسیار خوشنودم، بسیار خوشحالم و بهترین آرزوها رو برای ملت بزرگ تاجیکستان دارم. تاجیکستان امروز که میام میبینم چقدر پیشرفت حاصل شده، روز به روز بیشتر به عمران و آبادی و در عین حال فرهنگ و ادبیات تاجیکستان رسیدگی شده. این رو مطمئن باشید بدون یک رهبری هوشیار و خردمند و دلسوز هرگز این اتفاق نمیفته. من فکر میکنم که ایشون تونستن سکان رهبری رو چنان به دست بگیرن که علاوه بر بخش‌های عمرانی، اقتصادی، علمی و همه بخش‌هایی که ملت عزیز تاجیکستان در این سال‌ها به پیشرفت رسیدن، خوشبختانه توجهشون رو به فرهنگ و ادبیات تاجیکی و فارسی هم حفظ کردن و اونو گسترش دادن. روز به روز ارتباط بین شاعران، نویسندگان و هنرمندان ایران و تاجیکستان بیشتر شد. این به خاطر یک علاقه دو طرفه هست، هم از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و هم از جانب دولت تاجیکستان، که جا داره من همینجا از رهبر حکیم و آگاه کشور شما تشکر بکنم. вазири мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноии дастии ҷумҳурии исломии Эрон низ зимни баромади худ изҳор намуданд ки Тоҷикистон ва Эрон бо мутафаккирони илму адаби оламшумули худ тавонистаанд дар ҷаҳон шинохта шаванд ва имрӯз низ ин фарҳангу таърихи муштараки ду миллат пойбарҷо буда сол густариш меёбад. таъкид гардид ки робитаҳои фарҳангию маърифатӣ омили муҳими тақвияти ҳамкории дуҷониба ба ҳисоб мераванд, ки дар ин миён баргузории рӯзҳои фарҳангӣ миёни ду кишвар боиси қаноатмандиву хушнудӣ خواهد بود. فردوسی میگه که بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. آنچه که زبان پارسی رو طی این چند هزار سال حفظ کرده شعر فارسی بوده. من گمان میکنم که گردشگر میان دو کشور باید زیاد بره و بیاد.
توریست فرهنگی، گردشگری فرهنگی، چیزی که باب بشه. یعنی هم مردم ما عاشق اینجا هستن، هم مردم اینجا عاشق ایران. من دفعه سوم هست میام به تاجیکستان و همواره مورد مهر و محبت این مردم بودم و ته ماجرا رو که نگاه میکنم، آنچه که باعث میشه اونها ما رو دوست بدارن، ما هم اونها زبان فارسیه و شعر فارسیه. میگم ما شما رو میبینیم یاد ابو عبدالله رودکی میفتیم. خب این حس و حال در هیچ کجای دنیا وجود نداره. дар идомаи маҳфили шеъру адаби тоҷикистон ва эрон ки дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии эрон Масъуд Пизишкиён ба ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид, шоирони саршиноси ду кишвари дӯст аз эҷодиёти тару тозаи хеш, шеъру ғазалҳо ва рубоию дубайтиҳо дар васфи бародариву ҳамтаборӣ ва дӯстиву ҳамзабонӣ ба самъи ҳозирин расониданд. من نیومده بودم تا به حال دوشنبه، ولی امروز که اومدم بسیار برای من جای خیلی خوشحالی داشت، به این دلیل که احساس کردم در کشور خودم هستم. هیچ بیگانگی من احساس نکردم، مخصوصا اینکه متوجه شدم که رئیس جمهور محترم کشور تاجیکستان بسیار زحمات زیادی کشیدن برای ارتقای فرهنگی این مملکت، برای احیای تاریخ تمدن این مملکت. از دوستان سوال می‌کردم اسامی منطقه ها رو، شهرها رو، اسامی شعرا، اسامی اهل فرهنگ روی نواحی مختلف این شهر نامگذاری شده. این برای من بسیار جالب بود و نشون دهنده علاقه رئیس جمهور محترم به فرهنگ و تاریخ تمدن این مملکت هست. این برای ما جای بسیار خرسندی داره. اگر بخوایم عناصر مشترک ایران و تاجیکستان رو برشماریم، عناصر زیادی هست. اون چه که در تخصص بنده هست اگه بخوام بگم، یکی همین نسخه های خطی فارسی است که در دو کشور ایران و تاجیکستان نگهداری میشه. شاید بگید که در کشورهای اروپایی هم نسخه های خطی فارسی است، ولی اونها بومی، در واقع اون نسخه ها بومی اونجا نیستن، ولی اون چه که در اینجا نگهداری میشن متعلق به همین کشور، متعلق به همین فرهنگن و امیدوارم که بشه با همفکری دوستان، با تبادل نظر بین دوستان، همکاری وزرای فرهنگ دو کشور، بشه این مشکل رو به نوعی حل کرد که هر دو کشور بتونن از سابقه فرهنگی هم مطلع بشن و هم بتونن از این нусхаҳои خطی فارسی که بسیار ارزشمنده بتونن استفاده بکنن. ҳайати меҳмонон пас аз иштирок дар маҳфили шеъру адаби тоҷикистон ва эрон аз шӯъбаи дастхатҳои китобхонаи миллии тоҷикистон низ дида намуданд. осори рангину арзишманди маҳфуз гашта бо дастхатҳои нодири таърихӣ ки ҳар кадом аз аҳамияти бузурге бархурдор мебошанд, диққати ҳозиринро ба худ ҷалб намуд. пешниҳод гардид ки пажӯҳишгарони бахши осори хатии эрон бо кишвари тоҷикистон омодаанд ҳамкориҳои густурдаеро вобаста ба омӯзиши дастхатҳои нодирин ягон ба роҳ монанд. ҳамзамон дар ин рӯз миёни вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва вазири мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноии дастии ҷумҳурии исломии эрон вохӯрӣ доир гардид ки дар он ҷонибҳо вобаста ба густариши робитаҳои бозҳамбештари фарҳангӣ, инчунин баргузории намоишҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва дар ин замина омӯзишу табодули таҷриба миёни кишварҳои тоҷикистону эрон дар соҳаи фарҳанг ҳавасмандиҳо зоҳир карда шуд.